Risa kari Israel hadin bakali aban penyap no ya arngut ki komandar bakranam jangkari Iran. Ki arngut ki komandar jangkari Iran ki basyir kai bah bat ki badannya kaplan ki basyir kai bah ban pen prai kari Israel. Kita ki arngut ki komandar kari Israel kali aban penyap no menta kesngi ka arpwe terik ubnai jun usnem arhajar arpausan. Ka kerteng juga niki arut komandar latip kerteng kum uta usid azadi baduwe pad ubenam syariari. Une usid azadi ude komandar caka seng lekno ya ka latip kerteng kum kata ke Godfus. Ha ka bakane ka seng lekno ru kelab dan benta banyarab ki Hezbollah. Hapo Palestine banyak kon persya ya kari Israel. Henry une syariari bude komandar hapo kari Iran buat ubayarap ban supply tiarele ki tiara siat ki tiara pentai ya ki leno Hamas hakapor bakari Israel kadang yele persya ya ki Hamas. Kari Israel kala pelaj artad ya ke video hakabakali ya pentai no yaki kali basyang kini komandar bat ya kata ke video kari Israel kala share hapo Twitter account. Henry ya kata ke video pat amlaban pelaj hangne na baki kendon ke YouTube game sya yaki video ki basyar kai. Kum tanah kalian cakari Israel kala depan pensisya bakali ban penyap gini komandar. Henry na kalian cakari Iran pat kala kentaj ya kane ka jingkam cakari Israel. Kari Israel kala ong ban nadu meno kala depan tergad ya kini ki arur komandar na baki dan ya kaplan jongki ban penjat penpra ban penduk pendam ya kari Israel hagite kitany Middle East. Kum tamen kari Israel kala ong bahdin kala depan penyap no kini komandar kari Israel kampat sange bat kanang tuet bet ban penyap saya kiwe ki badannya ke jing temu kumbalong kini ki arngut ki komandar. Henry Yaman kari Israel kala target bed yuk komandar utap komandar congkari Iran kata El Kamei bat kari Israel kala ong katong jongka menta ban penyap kan David yau El Kamei. Palat si hajar teliki drones kari Iran kala deban penher bat pentai sepo kari Israel bat palat saus pa telipat ki ballistic missile kari Iran kala deban ter syakari Israel.